kwakhe konke lokho uyakuzwa, so unga expect if kukuthi uyakokuqala ukuthi kuzoba mnandi, but as time goes it's part of the connection uzocreate nomuntu wakho, so that uthando luvela lapho, ngoba sometimes ukuthanda ucansi ngoba uthanda lo muntu, and nakhona akusho ukuthi mongalifuni ucansi nalo muntu awumfuni lo muntu, so kunaleyo connection that ebalekile ukuthi siyakhe kubalaleli bethu ukuthi ucansi is not just about i-act leyo ukuthi khona into ozoyenza lozongena. Ngiphinde-ke bafowethu nginamukele kuyona i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde ukulakhe-ke kuyona-ke i-channel wonke-ke namavidiyo-ke esiwaphostayo. Nganza kwethu siyocela ukuthi-ke nisisapothe kakhulu-ke bafowethu. Lana-ke ngingiphathele udaba oluthinta igagasi-ke kanye naye uDr Mthembu, njengoba sazi ukuthi uDr Mthembu useshiftile-ke from igagasi-ke lapha esimaze kakhulu-ke kulona igagasi-ke ngohlelo lwakhe lapha bethi khona-ke i-sex indaba benaye-ke u-Alex Mthiyane-ke. Kodwa-ke singezugeqa magula nje bafowethu-ke esikuvezayo kakhulukazi-ke yilokhu ukuthi-ke bekungelula kahle-ke noma-ke akuze kungaba lula-ke ukuvala-ke isikhala-ke somuntu-ke onolwazi-ke noma ungoti-ke kuleyo nto asuke-ke ekhuluma ngayo noma asuke edila ngayo ngaleso sikhathi. So lana-ke kuyashiwo nakhona kulona Igagasi FM ukuthi-ke cha, akubanga-ke lula-ke ukuvala isikhala-ke sakhe-ke udokotela-ke Mthembu-ke laphana-ke ngemuva-ke kweminyaka eyisikhombisa-ke esohlelweni-ke oluthinta-ke ezocansi, njengoba sike sasho-ke bafowethu, njengoba nakhona kulona-ke uKhozi-ke ebambe uhlelo kanye naye-ke uSiya laphayana-ke wakwaMhlongo. So laphayana lolu hlelo-ke luye lahamba-ke ladonsa-ke amehlo-ke kubantu-ke abaningi, laze lafika ekutheni-ke liyasakazwa noma-ke liyabukwa laphayana-ke kwi-show kwi-channel-ke iMoja Love kuyona-ke i-DSTV. uDr Mthembu-ke usejoyine lona uKhozi njengoba sike sasho-ke, uphinde-ke angene-ke naye-ke uSiya njengoba sike sasho-ke la khona-ke igagasi-ke selize lathola ukuthi-ke lizame ezinye iy'ndlela nalo ukuthi-ke lizame ukuvala-ke lesikhala sakhe udokotela. Into-ke eliyenzile ukuzama ukuyitholela-ke laphayana-ke omunye udokotela oku-Dr Shabalala-ke njengoba sesimuzwe naye okhomba-ke ukuba-ke nolwazi olukhulu-ke ngezenkonzo-ke yasekamereni-ke bafowethu-ke. Okunye nokunye-ke noma-ke uvo lwakho-ke mayelana-ke nokungaphatheki noma-ke nokumuva kwakhe-ke udokotela-ke uMthembu to uKhozi FM, usuyongazisa kuyona i-section ngezansi-ke ukuthi wena luthini uvo lwakho-ke ngaloku. Ngabe uKhozi luthatha osekuvuthiwe, alifuni ukuzifudumezelela lona noma ukuzakhela lona abantu balo, lithatha nje la seku-right khona, noma kukanjani? Uthini umbono wakho kulokho? Ngiyabonga, thank you.